Bunda gukorera ko man era bayigire kwa kubo man gumuiza ko bazi kamera uno munsi twazindukiye gatindege Melchior Ndadaye aho twaje kwakira umuririmbyi Sabin Satroma Bafuramabuye akaba asanzwe avuye Dubai aho yaragiye guteramisha abasanzwe bahurikiye mu bwa diaspora guteramisha aba diaspora Dubai twagiye turamubona mu bikorwa byinshi adufite n'indirimbo shasha Sabi yarekuye ari Dubai nyine tufite byinshi byo kumubaza akaba yaje kwakirwa n'abafana baba ibihumbi 2000 ugacindege Melchior Ndadaye aho baneza yuko habuze n'inzira kubera ubwinshi bw'abantu bamukunda Sabi Satroma bavugisha ugacindege Melchior Ndadaye nkuko yabisavye ko akineye amashugwe abakobwa beza babijejwe bamuzana amashugwe yiwe bivanye n'igikorwa ciza yakoze Sabi Satroma Bafe turakora mukije mahoro cyane ndabaramukije Satura oyo Sabi Satroma Bafe turashaka kumenya mbega urugendo rwagenze gute ko twabonye mwatevye bivuye n'amasaha byari byasabye ko mushira ugacindege cyacu kiza cya Bujumbura indege yaje ishika nico gituma Sabi tureka dusimbire ku bijanye n'urugendo mwarafashe urugendo rubashikana Dubai bivanye na concert mwari mufise muri kiriya gihe ariko Sabi ntiyashotse ataha mbega hari ibindi bikorwa bijanye n'umuziki wa Sabi yoba yarakoreye Dubai nabwiye ko ngiye kurondera amahera ndashaka ko mvayo amahera mwahembwe ndayaheza Sabi hari video yabonetse muri Dubai aho neza yuko tunanagukeza kuri performance mwakoze nziza idasanzwe kuri performance idasanzwe Dubai twagiye turabona ku video mwagiye murashikiriza muri video nyine idasanzwe mwasho kudushikiriza hariho skandale yabaye mukoroka mugwa hasi kuri stage benshi bakifuza kumenya amagara Sabi ukungene yifashe mbere yagiye byari bimeze gute ikibazo Sabi yahuye naco cyanye n'akantu probleme z'akazi zindi sanga y'akazi ibintu
bisanzwe umuntu wari wese ushaka kugenda mu maso kwita umusumari inyundo usanga bibabaje bisanzwe cyane hari yashyushye cyane nanjye ndi mu mizuka ya atari nasuka amazi hari ibiyo hasi ego icyo gihe abarundi barababaye bavuga ati umuririmbyi wacu yagize ikibazo bagiye kugwa hasi nk'abandi baririmbyi tukunze kubona bari rwego mpuzamakungu twagiye turabona Kazimana ubuzima bwe bwifashe neza nta kibazo we baragize yaragira ko nitaba imana oya kuri urya mwanya nta kabazo wo baragize nta kibazo na kimwe ntabona umusoto ngene yavyutse ari ni seconda nagumye hasi ubuze gashebe ndavyuka Sabi bimwe mu bintu bakunze kwandika kuri hariya i Dubai nyene baravuze ati ajya amazi abaririmbye abastari bakunda gusesa mu bantu afise amabanga akomeye cyane hari post nabonye ivuga ati wajya amazi abastari basesa ku mazi nabibonye muri publication ku rubuga rwa Facebook. Sabi hari cyo babizi ko kurajya amazi abastari bakunda gusesa ego Sabi kadusubirwa cyawe kidingi igwa kidasanzwe kiriko kiranezereza abarundi benshi hirya nino ndetse no hanze y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse kikaba gifise na performance nziza ku bariko bararaba kubiga kwa YouTube. Kidingi wadubwiraga kuri gato kubijanye n'ibyo bishasho wezo gishira hanze. Kidingi mwayagiriye gute je nta twe tumeze neza nga mu Burundi ni fresh tumeze neza cyane ego kubona resultat ngeze mu Burundi ego turifuza ko mutaraga kuri kugira Kidingi ivuke byagenze gute ni projet yahuje ibihugu bine Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania. Touch nini sisi ko mwabonye quality iri hejuru paraporo y'izindi quality ndamumurika quality nkijya igihe abarundi bari kumeze neza mu mutwe abarundi bari kumeze neza mu mutwe ntwari bwa somehow hageze igihe rero ndareka kwinvestisa kubera yuko abantu batari bwatahure igihe bashobora gushikira artist wabo basanga imitahe nayishizemo nagiye gushamo imitahe myinshi muri Kidingi kubera yuko nabonye ko bikenewe kandi fights bikomeye dukeneye kugwana umuziki Burundi muri rusange. Tujye kuri Kidingi nyene hari amakuru aba hakurya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho ubona ko hariho ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu cyanditse kimenyesha yuko New Bosco umuririmbyi abikora neza mu gihugu cy'u Rwanda ko yoba yaragize touch cyakora kuri ndirimbo Kidingi. Why New Bosco wenyene hariho touch ya Jose, touch ya News Beats, hariho touch ya Herbert Skins from Uganda, touch ya Sadbi n'indirimbo yakoranye n'abantu benshi. Kuri lyrics twakoranye na New Bosco, hama kuri production audio dukorana na Jose na News Beats, Jose hama kuri video dukorana na Jose n'abandi. Yego Sabi ku kintu kijanye no kubikiza amafaranga menshi mu muziki n'ikihe kintu womenyesha nk'abaririmbyi bariko barakora umuziki kubikiza amafaranga menshi inyungu iri mu kubikiza amafaranga menshi cyane mu muziki kurondera quality ikintu cyoroshe quality ni ikintu gikomeye cyane parce que quality ni represent artist na n'ukuri quality bisaba too much money yakoresha ya sibra kuduga hafi y'imiliyoni kumva sasa ikintu cyoroshe muri music tariha music yacu urabona nko naje ngaho ngo bijya faranga rizogaruka by the way izimana Sabi mwaragize bakwemura bivanye n'akazi kanyu keza murasura igihugu nkuko wigeze kubimenyesha abarundi uvuga ati jewe sindosohoka igihugu ataco ngiye gukora nzosohoka ngiye gukora abankeneye bazosanga ngaha turafise n'ibindi bikorwa byinshi wakoze uri ngaha mu gihugu iwanyu mu Burundi udasohotse kandi bikakundwa cyane uyu munsi watanguye gusohoka twarabonye uravuye Dubai abakwigana imbuga za barabonye ko wamenyeje ko ugiye kuja Sweden mbega visa yo barabonetse gushaka no mwanya ngiye kurondera visa ntinayironka muzomenyeshwa ntayironka abantu benshi bari bazi yuko kugiye Dubai waronse visa ni navyo vyaciye ku mbuga nyinshi bavuga ati Sabi ho yaronse visa tugiye kumukira uri kuno munsi bumvise yuko ataviza uraronka mwe yuko mengo hari hagahafi n'ibasimbesha yavuga ko byose ego sandi tari cyawe si cyawe ego ikiwawe itari cyane cyose n'ikizoza kwita ego ikiwanje nabwo bikora isi you understand twibukanya gatoyi ku barundi bari bazi neza yuko Sabi azova Dubai agigwamo mu gihugu cya Sweden
abantu benshi bari bazi neza ko Sadbi azova i Dubai aza guteramisha abarundi mu gihugu cya Sweden waje kugenda muri Sweden igiteramo cyo muri Sweden twibukanya kandi n'igihe ari ku barundi bitege neza ko Sadbi gusura muri Sweden ndashaka kugenda muri Sweden itariki 28 z'ukwezi k'umunani kandi je sizere ko nzogenda kandi gusa ikindi kibazo je kizaha nyene nukungene muri izi ngendo wari umaze iminsi uri kuragira utapigiya cyane utabimenyesha abantu abarundi benshi yuko ugiye wasanga na timu satura basanzwe bari inyuma yawe cyane batana benshi batana bimenye sinzi ko babimenya ariko no munsi baje bakuzanya amashurwe kubera wanabimenyesheje nihe nyungu iri hanini ku muririmbyi yavuye mu kazi agataha mu rugo ati muri kamwakira kandi kamwakira no kwezi nihe nyungu ku musaba naribuze ati oya hingera Andri subiri Messi naribuze ati nihe nyungu ku muririmbyi ko urashobora kugenda ku gace ndege bakabona ifoto imwe ifoto uri wenyine n'abantu baguri Sadbi uje mu gihugu aho umurundi wese akarishimira Kidding uva ne gwaciza wabahaye baramaze igihe yego bari bamaze imbere baramaze n'igihe kimwe abagukumbuye turagira feedback ku mbuga hirya n'ino uyu munsi watone gusoko wasohotse udafise Kidding umunsi uragarutse ugiye kuzosubira gusoko ufise Kidding indiri ufise quality ibuze ibihugu bingahe byose umurinzi kuri Sadbi nde kuribaza ko Kidding igiye kugufasha iki mu ngendo ugiye gufata zo mu kazi ka muziki Kidding narayiso yaje kuyumva ndi mu bindi ndi kuyumvira izindi quality zindi Sadbi yarasohotse abantu bayakira batayakira namaze kugara ibya Kidding oya tutwara gusigariye tumeze neza ameze neza abarundi bameze neza birimo abo hari izindi projects zikomakomeye Sadbi sinogenda ntavuze iki kintu ni wowe kenshi ugerageje warakunda gufata ijambo utanga nk'isomo uhereza isomo ku barundi ubigisha ukungene bakwiye kwitwara bijanye na social media bijanye no kwibrandinga igihe cyo kwipunga inyungu yacu navuga kenshi ati hariho ibiteramo bimwe muri bizi adashoboye no kwemera gukora bivanye na brand yiwe n'ubushobozi bwiwe atabaragirako ariko no munsi igiteramo abarundi barindiranye ishika ryinshi cyane igiteramo Sadbi azokora mu gihugu cya Sweden ico giteramo abarundi bashobora gutahura neza yuko Sadbi yageze neza ku rwego rwo guhagara kuri stage imwe na Burna Boy na Bayemi Alade na Harmonize n'abandi kuri urwo rwego abarundi botahura ico kintu ego Sadbi abwira tushobora kureka uje kuruhuka kuko n'urugendo urutari ari rugufi ariko turifuza kumenya nk'umuririmbyi bakuze uburundi bwishimira bufise nike kintu uze nka experience kandi baririmbyi bagenzawe wasize hano the first time so njya kukinyanja babunya it's a long time imyaka myinshi gora music ntasohoka hanze nashobora kuvuga ngo Sadbi ntazorenga kanyarure isi ariko namuzi ndashima kure gato ariko bizyo zanje birusha kuri cyane so nibaza yuko experience nuko nagiye ahantu hari bwaje muri azi nahaje ko buru abonye ibintu runaka nzuza nkora naho n'abarundi benshi bari Dubai community yabo ise ubumwe bakundana sisi mwabo nyene banyanshiriye byari bimeze neza nahigiye kubana n'abantu banyeretse urukundo nyine babanye hagati yabo igihe bari mu mahanga n'ibindi twagiye turaganira n'abantu batandukanye nk'aba Gahepe boss Gahepe ariyo boss Kevin byavyushe cyane ariho na Somali abo se n'abantu twagiye turahura rero tuganira tuyaga ku bintu n'ibindi kubyerekeye entertainment ikorwa hari abantu babizi cyane ko raporo yatwege turi babizi bafise imyaka myinshi yes n'abasomali n'abandi ibijanye no kuinvestisa canke amasoko y'ubudandaji ego twaravuganye ku byerekeye investissement mu muziki ingene bashobora kuyunga bakinvestisa mu muziki wacu sisi ko mwabonye ko batanguye kuinvestisa muri image ya artist ingene nakiriwe tusa ibintu byatanguye kandi ebana
Sabini Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV mu bwami bwaguse cyane bw'abatananirwa aho batigira bananirwa Christian twigirishije. Imbere ya byose ko mbazi ibibazo vyanje Sabi karibu cyane mu gihugu cyawe cyiza cy'amavuko abarundi sinzi bari bakurindiranye igishika cyinshi cyane bro. So Sabi waragaragaye uri Burj Khalifa hariya Dubai. Uraposta ka video wabwira abantu apa ni wapi? Kugira ni audio TikTok. Ego. Ashobora kuyikoresha. Hari message ariko washatse gutanga hajya. Message yatari nuko uyuke ko wewe nurabizi ba. Urabizi ko abantu bavuza. Ako Sabi umusitari amara duza mu muziki atarasohoka hanze. Ego. Atarareba kanyaru. Azogaruka cyane. Isi ariko rero nagarutse we abantu bari baranjagagura abatamaziri. Ariko igihugu cyane. Okay, ariko irashaka kumayo kandi there is too much money. Ariko I love my country. Mfankenye mfantunze nzohambuka ngaka. Cyane ariko uragarutse Sabi mugihe hari ihigano ariko riratunganywa rya final ya Primusic. Abarundi sinzi hari myidogo myinshi cyane iri kiraza bavuga yuko bakeneye kubona intare batinya kuko hari ikintu hari uburyohe runaka batazohava baronka mu gihe batazomubona Sabi. Ico kintu Sabi amaze kukimenya cyangwa kucumva kuri we yacakiriye gute? Jewe simvuga imigambi y'abandi, mvuga imigambi Sabi mu gusozera agatabuka mu kuri Bendi na Joe Boy basanzwe bakwambika muri kino gihe. urabona style nyene zimeze. Yes, right now wanaweza kwa tuache kwa kimuri visabisi tuna mabafu mawe niko basi watu wakifanye au na kwa Kambanda Gile.
Peso diriham. Alaba. Taxi. Ndakwibutse kandi ko behind camera ko umuntu banahitaga zombi byo muri kana bana image basaba dufate kitu kikaye sabi tugiye mu bijanye no kubitsa amafaranga mu muziki tugiye bijanye no gufata amafaranga menshi ukashira mu bintu byabishobora kuyakuzanira sabi yatuzaniye haji kintu bita M Traveler ibigurisha amatike turifuza kumenya icyo bivuga ubu kibize gute kozi hasohotse kandi mwari mufise uburyo bwinshi bwo gusohoka ifise ibice bingana gute mu gusohoka kwa sabi je ndakora ikintu mu mwanya wacu kandi nakora ikintu hafi iyo mushije igikombe sasa kugira ubushobozi bwo kugira ndafite ubushobozi n'ejo shatse naenda aho nshaka kabisa tuke mu byo gukunda igihugu patriotisme buri murundi wese aba yumva ko ategerezwa gukunda igihugu cyiwe cyamubyaye afise byinshi bise uburyo bwinshi abantu bagikunda ntacyo bafise no kugira ngo baronke icyo kurya n'abagura abacana bafise amakampani bikomeye sabi tugiye ngaho mu kwifunga kwa cyane nk'uko umugenzi wanjye yabivuze naho atagisiguye neza ni sabi aruha by'ibintu ariko nziza biva no kwifunga kwiwe abandi baririmbyi cyo kwita new generation benshi turakunze kubona basohoka n'ibindi ariko sabi bakavuga ati ngo komanda umwikunze abashaka amakora bo bazosanga mu gihugu waje ariko ntasohotse bigace bijya muri ya brand kwifunga mbega kuri sabi ho rero bivuga neza ko amaze kugira byinshi yanditse amateka amaze kwandika kino gihe ubona aho bahari hageze yuko sabi kwifunga kubuhe bugira vara no buryo bifunga ko je ndashaka kurara inzara nta miliyoni zitatu ziri ariko ho bahora tukaba yakigiye tatse kwifunga mu buryo muri byari ko sabi daro hasho ubu akakiboreka ja bavuze ko ari 10 miliyoni abantu benshi barafashe nk'umwasi bavuze bati ari kariyemera tugahe tunatuye habo hanze isi ariko amako kunani ndashaka ndetse sima nkora nini cyane kuri kiki adu ubu twari ubu ni ndimo na singiye kweli kije dini kose kampuni ndonde kweli naje nikiye kuma desami nikiye sidakwiri kweli para kozi hari amaproje twarashi turakorera inzira ba platform no musa abana bariko baragira ko gusa harivuga ivuga ati muziki twanyandika barabari isinyota ndababera amazi hageze kuba mbega n'iki kintu ni gituma ayo makampanies muba mwarabyaye mugakomeza bikarangira amaproje mukora companies zikora ego ndashaka kumenya izo proje kuri kizideza ngo zibandanye bize ngo
ngo zikomere abazibyaye ngo baze bazibana wibaza ko byo biva navuze ko navuze ibintu by'abandi entertainment ndazi imaze mu gihe kirekire cyane kandi urazi ikintu gishushe Angalia fresh sema angalia kwa ndakuze nk'umuntu akunze gufata akanya agahanura abagenzi we nubwo kenshi usanga bajya adashobora gufata akanya yibutsa abantu icyo ari cyo entertainment ni iki kandi iryoshwa ni iki gituma entertainment iba igira vibe kera platform zagize zibihora ariko no munsi ukoresha imana nawe usigaye ukasi ukomesha zimbizi nawe urumva byuka agenda agateka isosi bila sasa ariko ibyo byose mwe mubijyanye aho rero nk'abantu bari babashaka karabatahura ngo nubwo umuntu muvuga nabi wamuvuze ubu mugiriye promo Okay, Sadbi, twereka kure kuje kuruhuka nibaze neza ko bizofata umwanya mwiza tusange mugira tuzigire byinshi ya bizenda muziki nikoze muri cyane ko baraje atensiyo mukore abakari beje mukazi ora hano oi pembe nachoka lakini nimekula wa raha maikirato chiza ambali na mahera yaga huyu yaga oyawe utayamaze ube wayamaze bazindari mu Burundi